haleluya bekani uJesu ngumholi bike nophiwa Khwetshube haleluya ngisuka kumhlaba wakwalanga ingaba yami ke iseKZN haleluya emzimkhulu ngikhule ngiyintombazanyana nje isidudla haleluya inkosi manje nje ilande ekhondweni amen ngingazani ke nenkosi haleluya kodwa ngangena emshadweni ngishadele ebhizana amen haleluya haleluya kulapho ke ngafika eCape Town kumhlaba seDanunu uNkulunkulu wayebabala impilo yami haleluya ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu haleluya uwom haleluya ukubona umzi okusoloke ubasiwe haleluya is no need ukuba utsho ubangaba ingabe ilahlelo umlilo lihlala phina okanye inkulu zibekwapi haleluya you will just feel it in your body okanye ngaphakathi kwakho emathanjeni haleluya ukuthi lena indeed yindlu yomlilo haleluya hayi haleluya lapho kubone uma emakhoseni ulele inkungu haleluya akukho need ukuthi ubuze ukuthi eyiphi intaba elala inkungu haleluya uvele nje uzibonela usearch nje kwamoya ukuthi le ntaba leya iqhelile ukulala inkungu haleluya ngibona ke inyakaza haleluya haleluya ngibona ke amafu enyakaza haleluya ngibona ingcimbo zamafu enyakaza haleluya ngoba sisemsebenzini kaNkulunkulu haleluya nje kuyavakala ukuthi kudala ibanjiwe haleluya ngithengiza nje ngabe ngizwe ukuthi ngaphakathi ngiyezwa ukuba ibambene haleluya hayi haleluya hayi haleluya ngoba lethi idinga abantu abazoyizwa haleluya idinga abantu abazozwa besaku distance basabathi bambene haleluya abantu abazoconnecta haleluya oh kaboshanta manqwele ngizwa nje imfudumalo haleluya kulekhaya haleluya ngizwe inyawo zami zizinzile haleluya haleluya angizochitha isikhathi ke bangcwele egameni lika Jesu Inkosi yayinceda impilo yami ngumakoti nje haleluya ozithandela uNkulunkulu haleluya othandayo ukukhula omama baphambi kwami haleluya egameni lika Jesu ngiyazithoba kwisithunywa sale ndawo haleluya ngoba indawo lendawo ngoba ngithe mangizala ngayikhohla ikhothi ngaphezulu kodwa kwabeke ukuthi yazi mawufika haleluya kwikhaya lomnye umama engathi ungangangena uxothome haleluya mhlawumbe uyangizwa ukuthi ngithini haleluya engathi ungangena ngesithozela ngesixhosa haleluya 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 ngiyambonga uNkulunkulu amaxesha ahambile ebhodini haleluya asho osasazela ibhola athi ahambile amaxesha ebhodini haleluya
ngizoqala ngqo haleluya okwenkomo eziphethe ikeya haleluya yomnqophiso haleluya incwadi kaEsther ekuyona esizwe ngayo uNkulunkulu wale ndawo haleluya sizoyanda straight kwincwadi kaEsther haleluya ngibeke nje uNkulunkulu akubekile haleluya ngizobeka exactly uNkulunkulu akubekile haleluya egameni lika Jesu ngizoya straight ku verse 14. For if you remain completely silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place. But you and your father's house will perish. Yet who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this. Baba ungcwele uthembekile ukubhala kwakho lokhu. uNkulunkulu onamandla ukubeka kwakho lokhu futhi wena Nkosi sokuhambile phakathi kwethu bosowazile ukuthi sizokudinga lokudla Nkosi enamandla onke egameni lika Jesu vula benkosi ngamunye ukuze sizwe Nkosi ukubhala kwakho baba ngiyazithoba phambi kobuso bakho who am I oh God kuba uNkulunkulu onamandla ngifohle bese Thixo wethu onamandla ngihamba ngespeed ekubhaleni kwakho kodwa wena Nkosi mana Nkosi ungena unginika amasu Thixo wethu onamandla ungikhulume Nkosi okushilo futhi ngikhulume engizokuzwa ngawo lo mzuzu egameni lika Jesu waseNazaretha amen. Deborah haleluya haleluya ngibulise konkosikazi bakaManowa okanye kunkosikazi kaManowa haleluya ngiyabulisa bangcwele komama haleluya ngiyabulisa bosisi the princesses haleluya imbali zethu haleluya siyabonga ngepresent esesiyinikeziwe my God uAugust uyaphela bengazange ngithole nto kodwa Nkosi yami ngiyabonga haleluya egameni lika Jesu sihlanganiswe iQueen of Persia namhlanje haleluya siditshaniswa inzwakazi haleluya enguEsther haleluya ngoba silapha nje singuyu Esther haleluya sibonge ngenyanga yamanina ethe yaqogwa haleluya haleluya kwathiwa le inyanga yamanina siyambonga uNkulunkulu kodwa ngihleliwe into eyi1 ngale Queen of Persia haleluya elithi iBhayibheli ekuqaleni wayemuhle haleluya futhi wayakhiwe intombi le haleluya haleluya yayinhle haleluya haleluya yayakhekile haleluya ngoba ngizoyilanda eqaleni kodwa ngibona elowaya haleluya wayishiya iposition haleluya ngoba kuma maxesha akudala ikumkani haleluya yayithothelwa haleluya kuyafana nenkosi awukwazi ukugalawela ekhayeni lenkosi ungazange ukhuleke ngaphandle haleluya and uma inkosi ibize esigodini ethi intombi yakwabani yafunwa inkosi kumelezekile ukuthi uye haleluya ngoba ngikha amapoint la kuEsther wengcwele wayiQueen of Persia uye wena wamenyula ngoba yena unguThixo ofohlayo ngenxeba yakhe haleluya ungakhathaliseki ukuthi usukaphi haleluya ngoba sokumele sibambe ukuthi uEsther usuka emzini onjalo okanye usuka endaweni enjani haleluya akukho nceba apho besuka khona uEsther haleluya ezathathwe njengomhlekazi uMordekhai bengekho nto inhle kuEsther elithi iBhayibheli futhi uEsther wayengenabazali haleluya bengicela sihambisane egameni lika Jesu Queen of Persia namhlanje yiyo esibeke kule ndawo haleluya for if you remain completely silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place. But you and your father's house will perish. Yet who knows whether you have to come to the kingdom for such a time as this. Asitale sibonisane ngekingdom. Hallelujah. Asitale sibonisane ngoba uthi oyingcwele musukhamba uyebantwini uyothi if uEsther bengafikanga kule kingdom ngelixesha ngeAP kingdom first esicale sidescribe ukuthi hey le kingdom esikhuluma ngayo ngoba ngibona ikingdom yokukhanya mina haleluya hayi haleluya ngibona ikingdom yokukhanya mina kule Queen of Persia haleluya ngoba it depends ukuthi uyeliphi ihlobo lenina haleluya ingabe uyiqueen ehleli kwikingdom yokukhanya okanye yobumnyama uyayibeka uNkulunkulu ukuthi kunama kingdom la ngaphandle haleluya kunama kingdom haleluya lapha abantu besifazane abaguqa kuwe kodwa
wisdom yokukhanya. Hallelujah. For if you remain silent at this time, asitale ngumbuzo lona, ngumbuzo buciko sisitsho. Hallelujah. Ndingatsho ngoba ndiyasifunda isiXhosa. Hallelujah. Ndingathi uMordekhai ubukwekwa ubugxeka ubumnika ichoice uEsther. Now it's up to us ladies. Hallelujah. For if you remain silent, hallelujah, ngoba uNkulunkulu usezathuma amadonki njeba ingoba kwangekho mntu. Hallelujah. Kodwa kufanele sibeke ukuthi wena ngothenjiwe kuqala. Sicela sibe kanjalo ukuthi wena wesibeletho ungothenjiwe ngoba ngimbona umuntu wesifazane evela uYesu esiwa enqamlezweni. Aphinde umuntu wesifazane avele ezovuka uJesu ebepha umuntu oyindoda. Yet we are not there. Hallelujah. Kodwa isibeletho sakho ngisibona sithenjiwe umuntu wesifazane. Hallelujah. Ngoba kule kingdom kuzodinga abantu abazohamba ngesinqi, abantu abazaziyo udaba lwabo. Hallelujah. Okay, ngolongcwele wahlala ke uMordekhai wathi take care of Esther. Nawe intombi ngoba ufanele iboniwe. Hallelujah. Intombi enhle ngoba incane ifike ifohle. Hallelujah. Nomathi usuka kwaliphi ikhaya. Hallelujah. Incane ifike ifohle. Hallelujah. Uthiwa wena usaqualified. Hallelujah. Uthiwa wena washo nabazali. Hallelujah. Uthiwa wena usenamilenze ngabula Mefiboshethe. Elithi iBhayibheli yafika umbuzo wathi akusekho nambude na. Ngoba inqeba ikulanda umhlolokazi. Inqeba ikulanda umsobaresho. Inqeba ikulanda urejectiwe. Inqeba ikulanda uyihlaze bangena umlithile. Kodwa inqeba iyakulanda. Iqualifies. Athamaciko ayinanyani inqeba. Kodwa mangithi lenyani inqeba makhaba shantaliba bosha. Ngoba inqeba ilanda uEsther. Hallelujah. Ngoba sinamantombi athi mina angisana bazali, angisana mama baba. Let me tell you, nanti Queen of Persia yenyulwa phakathi kwezintombi ziningi, kodwa yenyulwa yavelelwa inqeba. Okay, besakhuluma ke ngokuthula. If you remain completely silent, ngizothi nje mina basoba ukuthula kwakho. Ukuthula kwakho kuyokwenzela i-replacement ebusweni bukaNkulunkulu. Ukuthula kwakho kuyokwenza uNkulunkulu akenqeni ukukureplace. Hallelujah. uNkulunkulu akenqeni ukukureplace. Mhlawumbe yahlabelela, mhlawumbe uyasharisha, mhlawumbe uphethe omama, mhlawumbe intombi noma wenzani, but basoba ukuthi ekukhwatheni kwakho uNkulunkulu akushifte. Futhi ngibona uNkulunkulu mina eza ngamandla. Ngibone mangane ngiconfesse iposter kaMntakambisa. Ngibona uMamndebele, ngibona uMfundisi obephaya, ngibona uMkhwetshube, ngibona osisi ababili. Ngasho ngathi mina lahloma izulu. Lahloma izulu. Lagalawela ibandla. Hallelujah. Lagalawela ibandla ngomuntu wesifazane. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu ngibona landa amathokazi mina. Hallelujah. Kwilizwe lamaFilisti. Hallelujah. Ekuthiwa kwakade kuyizimazi. Hallelujah. Ezasanda ukuzala wonke wesifazane ubani umuntu ozalayo ngomuntu wesifazane. Hallelujah. Elithi iBhayibheli zamoshela lezinkomo. Elithi iBhayibheli zazimbini zithwele ikeya kaThixo. Hallelujah. And the Bible says it was impossible for uNkulunkulu aqulwe ngalesa sikhathi ukuthi ikeya yomqophiso. Hallelujah. Elithi iBhayibheli zahamba sidinga amantokazi azohamba. Hallelujah. Ngoba ngibona umzinda makuphile Esther. Manje uNkulunkulu uthi mina angithathi yonke into, kodwa ngithatha umuntu ozinzile ekhaya shaqaliba bona. Ngithatha umuntu ozinzile mina. Umuntu engathiwa ngokuNkulunkulu uphela sibona khanda phasa, mbona khanda phasa, mbona nyamezela. Ahamba lamathokazi ngoba sidinga abesifazane abazothi noma beyithwele lento kodwa kuvakala ilifu. Hallelujah. Abantu abazothi noma bethulile kodwa ulivi ilifu. Hallelujah. Uweva amafutha ayanyakaza. Hallelujah. Asidinga
singena emshadweni esina 20 years. Hallelujah. Kodwa namhlanje isileqa iminyaka. Hallelujah. Singena esina 20 years. Ukhona umama mhlawumbe ongene naye emncane emshadweni. Kodwa namhlanje ukuthula kwamama Khwetshube bekule ndawo. Let me tell you kuyahlaleka ngobawo. Hallelujah. Ukuthula kwakho ungamtshela omunye umakoti ukuthi kuyahlaleka. Ungamtshela ukuthi wazoba khona impazamo emshadweni. Uzokucabanisa noThixo. Ukuthula kwakho kuzokucabanisa noNkulunkulu. Ukuthula kwakho konakala ebandleni ngoba lamantombazane angadinga thina. Lamantombazane ayashelwa. Lamantombazane ayarejectwa. Ayathenjiswa obrother. Bese bedisappointed abantu. Uthi uNkulunkulu if uyabathula what to do? What have in action? And this shows that uzaba nayo i-solution. But iba ne-role esikele sengenile bubumkani ngoba uNkulunkulu ade engamfuni umuntu ophethe uDavide wakhe ngoba umuntu ekhangibona njengoDavide ku-Esther. Hallelujah. Hallelujah. If you remain silent completely at this time, sishifteka ngoku siye at this time. Kwexesha. Hallelujah. Leli phexesha sikulo sikhathi sini esi. uNkulunkulu uthi ngamanina asazi isikhathi ukuthi esiphi ekhabosha. Ngibona isikhathi se-rape mna. Ngibona isikhathi se-corona. Ngibona isikhathi emncwele. Isikhathi samanyala. Hallelujah. Ngibona isikhathi sezidume sezigqitha endleleni. What is your role? If you remain silent at this time, if you are given an opportunity by God, use it. Ngoba ukhona ozayo emva kwakho endizosola uthi ngemva komfundisi uNdebele. Hallelujah. Uye uNkulunkulu wawuvula umlomo wami. Hallelujah. Kodwa thina ngoku njengoba simile sisisi omama uKhwetshube nomfundisi uNdebele kumele ukuthi sidlale irole yethu. Hallelujah. Uzovela sisakumcimbi we-silent. Your silent can be selfish. Don't be selfish. Hallelujah. Don't you ever be selfish. Hallelujah. With opportunities amongst women. Unity, build. Build amongst women. Build. Let us preach unity in the church. Let us build unity amongst women. Hallelujah. Let us build because the Umama Sarah, I respect her, but sometimes I tend to blame her. Because ngibona ngoku uEsther sengenile ebukumkanini ngoba ichoice sekwe yakho ukuthi ngoku akahlangule ngoku. Ngoba uNkulunkulu uthi ukuthi once ungene wena enqebeni yakhe musukho sizofundisa ukuthi once ungene ebukumkanini musolibala ukuthi usukaphi. Hayi hallelujah. Obedience towards women. Hallelujah. Ngoba uEsther ukhethwe yibumkane apha. Hallelujah. So kudingeka obedience, ukuthobeka. Uthobele noma sobona ukuthi kodwa uNkulunkulu wami. Ngiyamthanda unkosikazi kaManowa ngoba uthi noma isithunywa sesifika kuye esemasimini. Lithi iBhayibheli wabaleka waya kumyeni wakhe wamtshela ukuthi sesifikile leso sithunywa. Amen. Ngoba ngwele ugcobo luze lushibilike luwe kuthiwa wayesindisiwe lo mama ungenxa yokuba alinamuntu wokuasharisha. Hallelujah. We need to be very vigilant when it comes to obedience. Hallelujah. Into ongayazi izithole komuntu wesifazane futhi ungahlelisi ngaye. Hallelujah. Sekhumbule lapho suka khona. We are in times of crisis. Hallelujah. Because ufuna ukuthetha inhliziyo kaThixo, ufuna ukuthetha into uNkulunkulu ayishilo kuwe. Uku-appointwa kuka-Esther was not a mistake. Ukuba kulomtshato kuwo, it is not a mistake. Whatever uvelele mhlawumbe uyintombi, it is not a mistake. Kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi njengoba sowulapha kwi-kingdom uzobanceda kanjani na amanye amantokazi. Hallelujah. uEsther uku-appointwa kwakhe, it was not a mistake. Ngoba inceba kuyethiwe akutheni enokuthi kodwa akamkhonzisisi uNkulunkulu. Let me tell you, uNkulunkulu akahambi kanjalo.
bagwenekana haleluya ithi iBhayibheli yaphela iwayini haleluya ngibona abantu besifazane benza isibhonono haleluya mhlambe haleluya unfortunately I was not there haleluya ngingenayo uThixo ngoba mhlambe ngangothi mhlambe asizameni sidrive isibalekeni siyofuna iwayini okanye sisheshise but kwakhona abafazi abane wisdom uthi lona wahubuluza waya kuJesu wathi abanalo wayini haleluya we need abantu abazozinza abantu abazohlisa ivoice when it comes to the crisis isikhathi esini lesi elingamantokazi azokwenza isibhonono athethele phansi siza kwethina lengcuba kancaka my God abangezopublisha abangezongena ku-Instagram bathi ishushu ibisto baqala ngumtshato abantu bazohamba simenyela bathi sizokwenza njani abantu bazodibanisa kuphuma into Queen Esther ngoba uEsther wabona ukuthi eyona nzwakazi ekufaneleyo ikingdom yokhanya haleluya because uNkulunkulu wangeka mkhethe uEsther ifu wayebona ukuthi lo umxabanisi haleluya uthi uMoyengcwele God appointed people for reasons ebenyule isikhathi esithile angazimamdebele waye ehamba engqondweni yami ngoba ngibone kwipost my God uthi God appointed people by a reason ebanyule isikhathi esithile ngoba umbuzo uzovela sezohamba kulo mhlaba wenzani ngoba sikisikhathi secorona ngoba uMoyengcwele ngibona umlilo haleluya ngibona umlilo namadoda amathathu let me tell you kunemililo kunefuthe lemililo elakhelwa abantu abathile ngesikhathi esithile that need iwisdom kaThixo ukuzwe my God ayisina amadoda esehamba emlilweni ayiseBhayibheli ayehambe emlilweni ekhabosha and that time there was no time for them to pray at that moment there was no time for them to declare kodwa balandelwa imisebenzi yabo we need a caliber alizolandelwa inkambo yabo ngoba uNkulunkulu uyamlandelela esimweni haleluya ngoba uEsther akhona ngizwayo ngaye athi ngoba kaloku mina ngiyintandana kaloku kumkani awunakwenyula mna hey stop nokusuka phi na mina ngisuka mna ezinalini ngihamba ngenyawo ngangitheza but look at me now nginemigwaliso nginayo yonke into kodwa inceba yafika inceba yangifaka phakathi kwanesifazane haleluya yangifaka inceba kwanesifazane ngoba lukhona uhlobo lwemililo olakhelwe isikhathi esithile my God baningi bahambile emhlabeni behambe esifazane beyiphethe lento kodwa bekho emhlabeni abanye bajibilikile bashiya ivangeli haleluya isikhathi esini lesi ngoba kuthethwa ngesikhathi apha haleluya ngoba siphila kumaxesha lapho kufanele uyive uthi Nkosi ngizwi ngiyawuzwa manje umlilo haleluya ngoba uNkulunkulu unabo ukuthi akufake emlilweni angakhiphi uze usho ukuthi Moyengcwele ngiva shugo kodwa ngoba iassignment yakho ayikakaphele emlilweni linda nyamezela ubusha ngoba ukuphuma ngoba uthi umhlabeleli after he has tested me I will come out pure as gold we need amanina azobheka isikhathi ukuthi isikhathi sini not isikhathi sewashi kodwa isikhathi esiphila kuso hayi hallelujah but if you remain completely silent at this time hallelujah isikhathi sini lesi hallelujah ngoba nje lapha uyabuzwa ingane ukuthi esiphi lesikhathi hallelujah lapho ngisho hallelujah abesifazane sebethika ngoku banyakaziso ngisho iziseko hallelujah zendlu kaNkulunkulu hallelujah iqhekeke ibanda kawo kanye ngenxa yokubesifazane uchitheke umuzi wokwendoda ngenxa yokubesifazane hallelujah uzoxabana nawe uNkulunkulu hallelujah
uJesu emtshela ukuthi abanali wayini, it is very important ukumamela iresponse ukuthi thini. Ngoba umuntu osifazana ophakuzelayo noko suphakuzela yizwe ukuthi uNkulunkulu utheni. Uthi konke akushilwa nokwenza. Thank goodness abazilodhe ngoba uthi gcwaliseni imiphanda ibe mithathu. Hallelujah. Because it happens ukuthi uNkulunkulu akugcwalisa imiphanda ibe mithathu agcwalisa ibe mihlanu. At that moment inqasa yewayini ayizuphuma. Hallelujah. So kuyadinga ukuthi sithi listen carefully. Bese sithi sibheke vigilant towards isikhathi esikuso. Hallelujah. Ngoba usengenze kuba ube isolution yalesi sikhathi. Uyasibona isikhathi esikuso umuntu esifazane zangimbone mina agetshembe anqunyulwe ngalo hlobo. Kodwa namhlanje ufuna sibambe iposition kaEsther. Hallelujah. Namhlanje ufuna sibambe iposition yoMaria noDeborah. Hallelujah. Namhlanje ufuna sibambe ikingdom yethu sisebenzele ikingdom yokukhanya noma kunjena. Kodwa uNkulunkulu wethu simthembile. Umbuzo wokugcina uzokwazi njani ukuthi wenile lesi sikhathi? Ngikumayicwele sazi kanjani ngoba sasifopene thina. Ngoba kuthiwa singoma konke wiki the week. Singoma konke the root, okay? Singoma konke asithobele sikuningi kukhulunyiwe ngathi. Okay, that we cannot change. Hallelujah. But uNkulunkulu uyasinceda kunjalo. Hallelujah. Then sasikanje ukuthi singabenyuliwe singabona bona abenyulile lesi sikhathi ngoba uEsther ngiyabizwa response yakhe ayitshelwe uMordecai ngoba ebefuna ukunika ichoice ngithaqaleni lona ngumbuzo wokucikwa kodwa futhi uyamgcwalisela. Hallelujah. Uzawuthula uthi cwaka ungaqafani ba. Hallelujah. Ngoba kuyadinga uba babe khona indlezana ezindala ezokutshela inyaniso ukuthi uhanjwa la akuthiwa kuthiwa be obedient. Thoba ngabanye abantu uzehlise. Hallelujah. Ngiphinde ke ngoku ngizobona uHamani zongena kancane. Ngizobona uHamani ngoba uHamani umsize kakhulu uMordecai. Uthi uNkulunkulu ikhona imiqobo ezoba khona. Bazoba khona oSanebhalathi. Hallelujah. Bazoba khona oTobiya. Hallelujah. Kodwa
noThixo oko. Uzoqalana noThixo ngoba uphisa noThixo wena ubeka zakho iziseko. Hallelujah. Hayi hallelujah. God will give you a plan. Hallelujah. Eyokuthi uphume. Futhi uNkulunkulu uyayibeka lento hallelujah ukuthi angeke abeke ufinish line engakunikanga starting line. Ngeke ayibaleki marathon. Ngidusha nginjalo. uNkulunkulu akakwazi ukukunika starting point kungekho finishing. And he will be with you. Kuzoba khona ukufika endleleni mhlambe kuzodumba amaqatha bebuhlungu intamo bebuhlungu inhloko, but God will be with you. But if you say ungakaqali no 5 kilometers, God I cannot do it. What kind of a woman? Unobuhlobo because singelana sizohlala mhlawumbe eJerusalem ngilinde nabathisa abantu avele enyangweni. What kind of a woman? We're raising amanina ka 2020. Let's struggle, let's struggle, but Marisha abantwana bethu babulawe ihogweli, but we are still standing as men not. We are still standing. We understand what time is it. We understand. Sebekhwathwa ezindleleni amantombazane ethu bathi siyahamba silent because we know i-assignment yethu noNkulunkulu wethu. Very simple. Uzokwazi ngani ukuthi unyulelwe lesi sikhathi Esther? Amandla ovuko lwakhe. Uba ngabe uyawazi amandla ovuko lwakhe. Hallelujah. Yiwona azokuphakamisa. Hallelujah. Yiwona azokwenzisa. Amen. Yiwona have confident. Hallelujah. Whatever oyenzayo iba na confident ntosifazana. Eyokugcina prophesy. Okay. Ngike ngathi ngesizazela ivideo nje ngizihlabelelela kwavela into ethi ngisho ihairstyle yakho ayiprofesaye. Even ihairstyle yakho ayiprofesaye. Hallelujah. Iba umbuko esifazana odlokovayo. Hallelujah. Iba umuntu esifazana ongezutshela ukuthi yenzani manje. Konke akushilo uzokwenza uNkulunkulu ngawe. And you can do it. Amen. Hey, hallelujah. Ngisho ihairstyle yakho vuka ekuseni ube yintombi bakubona ukuthi abona ngoku hamba ngogiya 7 ngo akabambeki because uyazi uNkulunkulu wakho utheni. Hey, hallelujah. Prophesy. You know so interested ngenyawo because you need that caliber of women abazoprophesy towards their lives. Sengiqedile mina ebengikunika uNkulunkulu ngoba if ukhona okunye engizokusho ngoku ingaxabana nami Nkosi. Hallelujah. Funda ukuprophesy ngosifazane. Funda ukuprophesy towards your life. Hallelujah. Funda ukuprophesy. Hallelujah. Whatsoever that you need as umuntu wesifazane. Hallelujah. Sayivala inkonzo yamanina. Kube kuhle sembonga uNkulunkulu. But namhlanje si-understandise uNkulunkulu. Si-understandise ukuthi sibizelwe esiphi isikhathi. Kuba khona ukudideka sometimes kodwa uNkulunkulu namanje sipha amehlo okubona, amehlo kamoya. Sidinga ukusibona isikhathi esenyulele sona. uNkulunkulu namandla, we pray. We come to you empty-handed, oh God. But in the name of Jesus, siyaxolisa Nkosi. Azange sazi moya ngcwele ukuthi similiselwe umlilo walesikhathi. Azange siqonde uNkulunkulu namandla ukuthi sibizelwe isikhathi esibuhlungu kangaka. Father, we thank you, Lord. We prophesy towards amanina khona kule ndawo. Egameni likaJesu waseNazaretha, we speak life, deliverance towards their family, towards their lives, oh God. Because you are God alone. uNkulunkulu namandla. Siyabonga uNkulunkulu namandla imililo sidlulisa kuyo. Sipha amandla okungena kuwo. uNkulunkulu namandla siphukabaleki. Siphukathuli. uNkulunkulu namandla nangalesi sikhathi simiswe uwe. Sikhulume kwakho egameni likaJesu waseNazaretha. Busa Nkosi. Busa empilweni zethu egameni likaJesu. Bring back that confidence.
name of Jesus. Buyisa ukuzethemba. Nkulunkulu namandla. Buyisa Nkosi ukuzigqaja. Buyisa moya engcwele. Buyisa dignity yethu. Egameni likaJesu. Buyisa ukubambana. Ngegama likaJesu. Buyisa ukucingelana. Nkulunkulu namandla ngamunye ngamunye. Singabi selfish towards another. Lord Almighty, we pray for unity in the name of Jesus amongst women. We prophesy unity in the name of Jesus. We prophesy unity. We prophesy in the name of Jesus. We prophesy ilizwe lisha. Nkulunkulu namandla manina azoba nomqondo wodwa. Abathwala umphongolo. Nkulunkulu namandla. Thixo wethu ongcwele thulisisitha nasentambama thulisisitha sithi qwaka. Simamele ukusho kwakho ngoba kukhona izinto ezisihlelelayo uNkulunkulu ongcwele sokhulumile. Thixo wethu kukhona iconflict egameni likaJesu waseNazaretha vula ikingdom yakho singene.